أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji dan melanjutkan di surah At-Taubah halaman 203 juz ke-11. Kita simak sama-sama, kita pahami agar tidak kesilapan dan kejanggalan waktu membacanya ya. Jadi kepada sahabat semua ataupun pencinta Al-Quran, yang pertama sekali yang belum subscribe, segera dibantu subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Membaca Al-Quran. Jadi diikuti dengan panah yang hitam ini biar mudah dan tidak kesilapan dan kejanggalan waktu nanti kita baca sama-sama ya. Baik, untuk menghematkan waktu langsung saja kita mulai membaca ta'awud dan basmalah agar mendapat keberkahannya ya. Jadi mohon ditonton sampai habis karena kita belajar mengaji pada hari ini tidak panjang, cuma 1 halaman saja. Jadi jangan kemana-mana sebelum kehabisan ya sahabat semua. Baik, langsung saja kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat tajri min daulah wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalaqu 'amalan salihan
عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العظيم.